Nayo nja imwe ya ana batano kuma ntere cia Nkandone Igembe North ni bethirite bakiromba antu bawendi bobwega bethirwe bagitethereria nja iji kumania na thina iria bagukurukira. Nja iji iriuga ithe wao nethiritwe akithangikwa ni mirimo kathumba amwe na kinya ng'ina wa nja iji kwithirwa ataukiri kimathuganio na nandi ni bakuromba antu bawendi bobwega amwe na kinya ikundi biti bia kithirikari kubarita thinene na kinya ni bakwithirwa barindene ya ukia nene. Mwarimu arolelegia arona twana tu thinera tukuona arabua aroria twana tu sindira bo pumbana nyo musio nto bya bwitira nga cukuru nimbi mbi na thina u ba muri baba wasu na mamu ni muntu wasu ni mutoe imwe na uraka nginya siume bila atona kana ni muntu wasu mutoe ende woni kamurua itwana nte kumba na imba itwe na ibarona bite kuonwa kana ndethira kaina biroro nyingi ta mwanda tiriti cia thira tukwathukana holiday ya 2 weeks tuicoka this term ndethira mauru jara ye kwa hours tendelea ku treat the process ingetiriti mwarimu fulani andinga mbicha na nderio tumira core bakwa na batuma mitandaone irogono kinyatio turugwatirite mitandaone igwa guku na ikyo ononto twenda akomenya amuji ojobura okarakari na to kinya muji ojo twethira ana abatano ba mukuru komekana ata erija amuchoka bonthe batina bantu ega akomama gitumi bethirito bagichumburwa indhua na ende mwanka thaino kuringana na mwarimu Jude na arimo bethirito bakibatetheria na njira mwanya kinyibo batumite ana batatu ba muji ojo bethiro abari echukuru na nyangu ira na babe kaira cia skuru kinya ira bekirite cia musi right now ira nyingi ba arimo barano baba supportete nacio na kuria ko mara kwa mara walimu wameingilia mamio nethirito ya kiongo kiawe kitisawa haiki mtulani kurinyana bayene nture nekenda bawatilirwa in one or the other at least bia kuria kidogo na bae ba support ora kumbika nturene kwa hivyo i family need kinya ko mama ni thina nontu kanyumba ki tikinyumba smart na ikinyumba ke wasi aba mama tokainganira twithe nyumba imwe nyumba ni wewe aki watu gainde wintomba kinyobokera twana ana bako ni batano uni tukontrola na kibara ke usaila batu tutemya kuraka bakarara bwo bogure uno tubakwithirwa mantuni yo mingasi ombethia ene ya te murimo ngeno asendi lagi yo ina imoto yondo mayo ambuma moto ya ngona into ato warite biele niyo thine kio mwekuru wa muji oyo akithagiro aina thina kinya ayo ya kiongo noe mukuru wengwa aithagiro aina thina aya asendi baithiragiro bakurukira kinya mara kinene kinya guchira ana ababa na ikyo nonto bakuromba utethio kiri anto bawendi bwega bebumire kubatetheria nikenda baithirwa baina bantu ega kumama na kinya kuona bya kuria nikenda uturo buthi bwega mutete no mokera bo mokere lakini bo into byo tebya na byo munda yo mwaine the na sio na ure na amuro mutwa lakini kwake no wa ndiromba antu bawendi bo bwaito bantetherie ntere twana tu na tubome bambokera kanyumba kakuria twana tu twakwa yakwithira kwina anywhere luisha uraumba kuringithwa ni story ya family na ingilia batetherie iba kwenda ndawa iba kwenda kuria iba kwenda kumama kiongo pathetic mwana it's a risky mutejo ikiria ate no akinyara kawao so tungeomba tu bato join anywhere luisha awatanire na batwe bila tombete kubwithia family ne na ba at least by skuru kuma irindi Nkandone Igembe North Betan Class Chabare.